Poštovani gledatelji, dobar vam dan, odnosno dobra večer. Pozdrav iz Istre, iz Pule, gdje ćemo gledati utakmicu 25. kola Hrvatske nogometne lige. Domaćin Istra 1961 protiv vodeće momčadi prvenstva Dinama. Ali hladno vrijeme i neke druge stvari ipak nisu napunile stadion u Puli. Tu je Šehić. Nezgodan, brz, težak za čuvanje. Šehić pokušava proći tamo jer je lopta bila već vani. Pušta je suci. Evo prilike za Istru. Gol! U samom početku utakmice 1:0. To je Elio Mar pogodio za vodstvo Istre praktički u prvom pravom napadu. Druga minuta utakmice. Elio Mar 1:0. Tamo je zastao na trenutak Bišćan. Pomislio da je lopta izvan igre. Šehić je ubacio, dao povratnu loptu i Igor Panić, njegova Istra, nisu mogli poželjeti bolji početak. Evo sada ćemo vidjeti finta Šehića. Bišćan ide, da vidimo je li lopta, čini se čak da je lopta izašla van granica igrališta. Malo je pokrio Šehić ovdje sa svojom nogom. Da, ovo izgleda dosta diskutabilno, čini se da je lopta vani, no eto, puštena je ova akcija dalje i Elio Mar je to završio pogodkom. Kakav šok za momčad Dinama. I novi prekršaj za domaće. Kacić. Bel Mesarić, prilika za Bela i to je gol. Kakav gol Kamerunca, Henri Bel za 2:0. Nije to izgledalo opasno, Bel se izborio za poziciju ispred Leonarda Mesarića i pogodio. Sjajna pulsa akvizicija. Puljani su prisiljeni kupovati igrače iz različitih zemalja, prostora kako bi napravili tu 11-toricu, spasili se ispadeni iz lige i čini se da su s Belom pogodili definitivno. Otišao je Traore, ali tu je novi crnoputi ljubimac Istre. Prvi gol u dresu novog kluba. Henri Bel, pogledamo još jednom, nije to bila neka izgledna pozicija. Pogledajte, izborio se Bel ispred Mesarića, nije uspio blokirati ni Banjez, sjajno pogodio Henri Bel i to je 2:0 za Istru. Eto, možda su navijači gosti očekivali da bi nakon ove... Samir. Ono kudaca, odbila su lopta, Rukavina je tam, Rukavina i vratnica, nema pogotka, još je opasno i to je sada gol. To je sada gol, to je sada 2:1. Tu je sad bila i mala svađa ovdje jer su Dinamovi igrači pokušali što prije loptu prebaciti na centar, a Bećira je pogodio. Evo vidjet ćemo sada, imali zaleđa ovdje, lopta se odbila od žutog igrača do Rukavine, stali su igrači Istre, Rukavina pogodio vratnicu, a Fatos Bećira je ugurao loptu u mrežu i Dinamo smanjuje rezultat na 2:1. Vidno umorni strijelac drugog pogotka Henri Bel sada izlazi iz igre, umjesto njega je sada ušao Limit.